fields are lovely prepared for us. Together pray with me. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Enjoy. Thank you so much, Father John. Thank you. Reka dutangure kureba ko twoja gufungura. Turahera ku ntebe y'abashitsi b'iteka y'abavyeyi b'umwana kugira baje gufungura. We are about to start getting some to eat over there. We would like to have parents of the baptized child and the honor table to proceed to the table food. So hanyuma kumureba vuyeyo ukintebe izimeza zigenda zikurikirana tukagenda zikurikirana. Lakini samahani sana tuisahau hata Kiswahili. Sorry. Tulikuwa tunataka tuanzie kwa hizi meza mbili za baba wa mtoto na mama wa mtoto, wazazi wa mtoto kwa ujumla, afu na meza nyingine ya waheshimiwa kule. Afu wakimaliza kupata chakula na meza zingine zitafuata. Haleluya. Malaika wanatembea mbinguni tukikusifu tukiumba na malaika wote na majeshi ya mbinguni tukikusifu Mungu ndiwe mzazi bikira wa kipekee utukumbuke sisi watoto wako wakosefu ili tuweze kurithi furaha ya mbinguni. Ukatusalia Mwokozi, hakika ulihifadhi siri ya mbingu moyoni, ukawa mama wa Mungu asiye na mfano. Salamu ewe Maria, tukusalimu salimika. Leo twaimba kwa roho tukikusifu, haleluya. Salamu ewe Maria, tukusalimu salimika. Leo twaimba kwa tukikusifu, haleluya. Malaika wanatembea mbinguni tukikusifu, tunajiunga na malaika wote na majeshi ya mbinguni tukikusifu. Mungu ndiwe mzazi bikira wa kipekee utukumbuke sisi watoto wako wakosefu ili tuweze kurithi furaha ya mbinguni. Japo usiku wa kuzaa Yesu ulisumbuka sana, wewe ukukata tamaa ndipo tupate ukombozi. Neema yako Maria itakumbukwa daima, kizazi hata kizazi daima kitakusifu. Salamu ewe Maria, tukusalimu salimika. Leo twaimba kwa roho tukikusifu, haleluya. Salamu ewe Maria, tukusalimu Bwana.
unioshe nitakate, iwe mweupe kabisa. Kwa siku ya leo kwa ajili ya mtoto wetu ambaye amebatizwa na tumempokea kama mtoto mpya katika familia ya Wakatoliki. Basi bila kuongea maneno mengi, si mtoto anaweza kuongea kidogo kushukuru pia, ila mimi naendelea kuwashukuru Mungu sana na hiki kitu kisishia hapa leo. Tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa maisha mazuri, afya nzuri, ili tuendelee kuchangia neno la Mungu, cha roho, chakula cha mwili na chakula cha roho. Basi leo sherehe ambayo tumeadhimisha sio ubatizo tu, tumeadhimisha na kuingia kwake Yesu Kristo. Kumbe ni sherehe mbili. Basi Mungu azidi kubariki, shangwe na furaha nyingi wote. Karibu mzazi wa ubatizo kwa neno. Na washukuru sana. Tumsifu Kristo.
tugire Kristo yera murakoze uretse gusa ko urabona ukuntu kamera iri kirakonje ababyeyi barasabize urashobora twishimye cyane n'umunsi wose usanga tunafurahi sana kwa hii siku ya leo, siku ya Natal, na tufurahi sana na ubatizo wa mtoto wetu. Kubwa sana sina neno ya kuongea, ni kuwashukuru nyinyi ambaye Mungu amewezesha kufika hapa. Tulichangia chakula cha roho na tuko tunachangia chakula cha mwili. Ni vizuri sana, tunashuhudia, inafurahisha, ni furaha kubwa. Kingine ni wazazi wa mtoto, lakini nyinyi wote ni wazazi. Malezi ya huyu mtoto Mungu akimubariki, akisogea kidogo, akipanda juu, ni nyinyi wote. Tunaitwa ni sisi, lakini wazazi ni nyinyi wote, sababu mtoto si wa mtu mmoja, ni wa nchi au ni wa dunia. Sababu kesho mkimkuta anajiendesha vibaya, msiachie hapo eti baba yake ni yule. Hapana, ni mtoto wako wewe, ni wangu na wawili na wote. Na kingine tunaombea na watoto wengine ambao hawajabatizwa, Mungu azidi kuwaongezea ili wote wafike hatua. Kesho tukiwatafuta tena, karibuni. Uje wenu umetufurahisha sana na inafurahisha. Hapa tusingeweza kusherehekea siye wenyewe tu bila nyinyi. Hii ni furaha kubwa sana, Mungu awabariki. Halimandiba zako abandi nabo twahirire kubyumva meze nk'usubiyemo ibyo se w'amaraso umwana yavuze. Twebwe umwana si uwacu twenyine, n'uw'igihugu, n'uw'abantu bose, n'uw'isi. Ukuvuga ejo uzosanga uyu mwana ariko aritwara ukudashoboka, ntazareke kuvuga ngo nuwabariya ngo twe naco tumwegako. Umwana n'uwacu, n'uwanyu, umwana n'uw'isi, n'uwa bose rero. Na cyane cyane nko muri ibi bijyanye n'ukwemera, ni igikorwa gihambaye. Narijya na Satani yamaze kutugeramira, burya twarageramiwe. Ni ibyo ukomanya tukagira imbaraga cyane. Byose turabibasaba na mwebwe ko mufashanya. Umwana ntatemba aramubona ngo reke kumuvyura, niko gufashanya kurera. Rero turabashimiye cyane mwe ashoboye kuronswa imbaraga n'Imana mukaza kudufasha, mukadufata mu mugongo. Twebwe twenyine ntitwashobora kunezerwa uyu munsi mukuru twenyine tutari kumwe namwe. Nivyo tubashimira rero. Imana ikomeze kubongereza imigisha. Twebwe turishimye cyane, twasangiye ifungurwa y'umutima, noneho dusangiye n'ibijya ku mubiri, twasangiye byose. Uyu munsi mukuru w'amadini sandasanda watubereye umunsi mukuru ukomeye, kuba twaciye tuboneramo n'ubatizo bw'umwana, no kuvuga n'ibintu bishimishije. Rero numva nogarukiriza ngaho, ahasigaye Imana ikomeze kubongereza imigisha. Muzoze muragira imbaraga ziyongereye, hama muheza nyubaha yangare n'umunyagi umunyota n'igitoka n'igishishwa, maze ahambe wiwe umufuka abiresha ubwiri mu muri iteka. Uwo n'ubuzo bayaze mwebwe mushoboye kudufasha umuntu wose. Murakoze, asanteni sana.
kuja kwenye siku ya leo aje hapa tumpatie mic.
Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, imani nimeilinda, nimeilinda. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, imani nimeilinda, nimeilinda. Wafundishe kwa uvumilivu, utakuja wakati ambapo watu hawatasikiliza mafundisho ya ukweli na kisha kufuata tamaa zao. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, imani nimeilinda, nimeilinda. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, imani nimeilinda, nimeilinda. Watakataa kuisikiliza iliyo kweli, watajikusanyia wanikutende. Wanaofundisha yapendezayo sikio lao, lakini uwe macho, uvumilie. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, imani nimeilinda, nimeilinda. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza, imani nimeilinda, nimeilinda. Today,
gusenga atari ugushimira umuryango wa Gerard na Eugenie n'ababyeyi bashoboye kuza. Imana ibanezerere, umutima mweranda azubaje imbere, muze mushobore kuragira kino kibondo mu kirere gikristu, mucereke umwonga uvuma n'udahuma. Ikibondo cavukiye mw'isi imeze nabi, mw'isi ishaje, nta kindi kikiragije atari itara rya mutima mweranda, nta kindi kizoshobora kukirinda atari amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo, ari byo byonyine bizoshobora kuruta kino kibondo. Rero nka African Community turabahaye ikaze, turabahaye kino kibondo ikaze, tucigina kandi twigana n'ababyeyi, kuko natwe Imana yaduteye iteka. Imana yateye iteka umuryango wose, iraduhaye umukristo mushasha nka African Community. Nta kindi tugisabira atari uko kizokura mu nzira ya Yesu Kristo, kuko umurimo n'abakozi ni bakeya. Tukaba tukicifuje kuzora inyuma, kize gikure gikunda Imana, kize gikure kigana kwamamaza inkuru nziza. Turabemereye rero ababyeyi b'amaraso n'ababyeyi batesimu, twese ko tuzofata mu bwonko na cane cane kurera kino kibondo muri Kristo, kuko ntitwogenda tudashimye. Munkumbuye muza munkumbuye turirimba akaririmbo ati sinogenda ntashimye, kuko nk'uko Gerard yabivuze, mu munsi twibuka Yesu Kristo yinjiye Yerusalemu. Yerusalemu rero bavuga ni umuryango kuranira. Bashoboye kuraba mu misa barabona Yesu yinjiye Yerusalemu, bahagarika mu mabarabara bamwigina bamukurikira bakoma induru. Uno munsi ni twebwe ntituze rero mu misa tuvuge tuti umunsi w'isanda gusa, ntituze mu misa tuvuga tuti umunsi w'abatisimu w'umwana, ahubwo twibuke indagano twemeye, twibuke ibatisimu twahawe, tuyihagararire tuvuga tuti twarakuwe mu cyuma cy'imiruko. Uno munsi rero tuze twiginane n'abanyabisi b'i Yerusalemu, twungure imitima yacu koko Yesu azagana Yerusalemu yacu. Murakoze.
rwose yuko nosabira umugisha abantu bose baje ngaha kugira ngo twifatanye muri bino byishimo by'umutima n'iby'umubiri ubahezegere mwana ibyo tugusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu amen kwizera nyamana data ry'amana ry'umutima mweranda amen mushobora kugenda n'amahoro ya Kristo ariko urubanza ruratanguye ku bashaka gusubira n'akazi k'ibici shirako twikura Ni wewe upenda kabisa